Komisi Bentaban Kentiu ke Kamrap Strawberry ha ka Jela, ke Office Directorate of Horticulture ke Sarkar Jela kala penlong ya ke program Kerpang na ke benta ke Kamrap Strawberry hamau kunrau CNR di Blok East Khasi Hills District. Kementeri Jongatan Agriculture but Farmers Welfare Jong Jela ke Dr. Maisel Amprin Lingdo ha ka Hendru Terik Unok Pra Arja Apulai kala hiar sesentung ban pensluri kinong rap ketika tan ban sedang ya ke Kamrap Strawberry dak besam ru ya ki sembai Strawberry syakinong rap. Hakadi kesengi lai don rengkat dak Secretary ke Agriculture but Farmers Welfare ke Kong Isawanda lalu ki Officer Sarkar nalor ki Weipan. Jong fi tilak banra kat ni. Oh, posting. Yes. So happy Kong. All the best Kong. Tiba harap syuting kan ni. All the best. Batik sup posna. Ma'am. So, play si hajar mo tilak jutong pa. Very good. Kiyo nong kalas. Morning shooting dan buat morning. Isnong kitao banyo iki yin sa ki babiang isnong kitao banyo ik kot ka kya ki sub centers ki batrekam ki PHCs ki batrekam bat kumta ter ka sarkar kammatla ka sarkar ka klem kulut bat ni yu i kata ndre ka wei ka jing yu i jonga ha ka por banga hiar na ki te ki lum kalong per strawberry jofi jing itanan season 1 hinang tay yo i kitai jatai shriak kita ki per so shan jofi but nga perkhat ba kaladai ka babiang baka department kale kawan lam shu ki consignments lani kita ki tenrai na kabenta jong phi ki bala dep tes ya uni ujat jing tung